Kapor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka-Office Executive Engineer, PHE Maukarwat Division, hak arp khandai trik naitung aja pan riu, kalaraki yaka jal alpan divas, panliak kemen yaka jinglong try, jonggishnong ika scheme Jal Jivan Mission, hakishnong gibahap, hapuak ka South West Castles. Hakani ka jingelang, laay jinghikai, ikidekat ka Village Water and Sanitation Committee. Pat ikinangilam shnong, yaka kam kabakiday banle, nakabenta ban penyai ben, yaki scheme JJM, hapuak kishnong kitao. Kanang magipat ba, kinyo pahu yako umbam umdi, lingba ka ni ka scheme. Hakani ka sngi, Executive Engineer, ba ki nongsaw, ubadayru member secretary ka District Water Mission South West Castles District, ulo ajing pensyai. Hakabay day biki kendon, ki kamram baki jingki klik, jong ka Village Water and Sanitation Committee, yaka scheme JGM. Pada hakaju kapor, ulo ajing pensyai, pat ay ka scheme, jong ka 16 Finance Commission, tight grant, kabaju ajing harap kerpang, yakishnong, ban penbah syusyu, yaka scheme JGM. Lasamru ikisarnot, bat yaki momentu, syaki absan talikishnong, kibalayo ajing itu, kum kahar-ghar village, kibabaro kilong yeng, kila biang lut ke umbam umdi, kumju agi caka puli bat ki agan wadi center. Tadi biang moyo. Ibenta banile, dengan snow tools camp, ya jijing don kam, ban penek pensa, bat ban pendon kam hok yang ban don kajing kekri, lahayin, bat haja kakre ru kuju, ngan nom penset yang Bagan penseluruh yang dibaik, bagian tri, yang sumar hok yaka. Kanong ba bernihan, kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya, ka wei ka them, artali ki jela. Ha ka benta jong ka Assam, dan kumba ar pautali ki karkhana, red category, bat ka Central Pollution Control Board, kalapin benaya ka te ka than, kum ka jaka ka belong critically pollutant. Hang ta kadon ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor balapau perthai. Ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher. Dena kata ka daw kini artali ki jela menta kis dang pen khre banthaw ya ka joint action plan.